Ti Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan ni Megan gapu iti mapaspasamak ken kuana. Nagpas nga daytoy nga awan ni Lester iti dannana. Kalpasan ti maysa atawan, inalukoy ni Sally ni Megan nga aga-abroad. Inkadeng nangarod ti agresign tapno asikaswenan dagiti papeles na. Kabayatan ti panangasikaso na kadagiti masapsapul na. Di na ninamnama ngagsabat da kini Lester. Itagagayem, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Wan gaya, sa dino ti papana, adda matibag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag iti Manila. Kasta ka di, kaano kang agawid? Apay asal sa ludsudam. O adoy, sangaribo, imbagla pagkatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addangag kasapulan ita. Pangasim, awatam kumaday to eh. Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Isong alaumlatan. Nakaluganam ni Megan kunam anak ko. Wan mami, naamwak nga agap-apply gayam nga aga-abroad. Anya? Wan mami, isugayam ti mapan na asikaswan ijay Manila. Kasta ka di. Di nasaya at tapno adabusbusan to dagiti anak na. Ay, kailiw ko mat ti anak mi, kani Megan. Di mo ko naan, amapan mo sa rungkaran ida. Mami, uray anya ti mapaspasamak. Putot ko lang taday jay. Jak umanugot amapan ka ita. Sa rungkaram to di ubing, no nakapanan ni Megan iji abroad. Tapno saan kayo ngagkita? Anya? Mami, adda ka di madmadlaw yu kini Manang Valen? Ha? Anya day jay, anak ko? Ngamin, tunggal rumor ni Manong Lester, adda ka video call na. No saan, adda ka ininawag na. Anya? Ang mga nutikabsat na day jay, wan nuti inana. Imposible, Mami. Jak agbidot iti atap ko, nga ada sa bali alalaki ni Manang Valen. Saan nakasjay ti panakisarita? No kabsat wano naganak ti kasarsarita. Anya? Makaalaak-laang iti husto nga ebidensya. Ipulong ko kini Manong ti aramida na day ta babae. Ay, unay matan ti kastoy. Ultimo panganan na. Datapay ti aginaw. Wan nga rod, Mami. Manipod idirimwarda iji hospital ang nagdiretsyo na ditoy. Aging ga ita, jakpay pulos na kita ni Manang Valen ang naginaw iti panganan na. Ay, imunagak itay iji silenda. Nakarugrugit. Di naman la madalusan. Ay, jak amuno niya ti bagak iti na jay ababay. Ha, kasano ngamin ang makadalos, Mami? Kat basta makaturog jay anak na, tila ta cellphone na, tikit-kitaan na. Unay batan ti kasi nga ugali na jay ababay. Uray ti silenda la kuma ti madalusan na. Ngam saan mat? Impagarup ko matlakit di, no nasaya at ti ugali na. Ngam saan mat gayam? Naimbagbay ni Manang Megan idi. Tamakita tayo nga agdalos. Aginaw, kan aglaba nga uray masikog. Ngam ni Manang Valen, ultimo mat. Nanang, siya kun ti makaamu ama panagpalingke. Da kayo latan ti mabati dito balay. Kitain nyo latan dagiti ubing. Sigurado ka kaday akabaala manakaw. Wala nang, di kay ka di madanagan. Adumat dagiti kumboy ijay market. Ipatulod ko latan aging ga ijay paradaan ti palingkyak. O sige anak kaw, nukas tati kunam. O sige nanang, inak ngarudan. Ibagayon to kinitatang. Sabten naklaangan ijay kalsada inton madamdama. Wa nanak kaw, ala ingkang arudan, agan-anad ka. Oh, nakapalas kayo mat, Mami. Sa dino ti papanan nyo? Inak makitsenda anak ko. Kasta,
Umayak mat, mami. Ay saanon siya kunti makamo. Dito'y kalatan balay. Ang mga noon niya lati kalkalkalan ni Valen no isula ang timabati dito'y. Sa bagay mat kit di Sige, inakon anak ko. Ay, nagdagsan da ito imot ko. Awan mo ti makitak akong boy. Ito gaw ko pailaang dito igid. Barang adda makakita kanyak akong boy. Ha? Megan? Ha? Da kayo matgayam, mami ba din? Adumat nagiti pinalengke ma. Uwan, mami. Adda ngamin basit asalo-salo iti balay inton bigat. Oh, apay akas na may sakilo lang akar ni dayta imot yun. Uwan, may sakilo laang. Aguray ka. Anya di ibagbagam apaskan ang maangay iti balayo. Ay, ko, mami. Agluto akla ang mag-itibasit a pagsasangwan mi. Flight ko ngaminan inton Sabado. Anya? Naawan lakit di aramidan nyo. O may kayo Welcome kayo lahat ta iji balay mi. Kan tapno makita yung matlaan ti apo ko yung. Nasaya at tasimmangpot kayon, mami. Oh, apay anak ko. Apay akas na tilangam. Ti awanan bain a babae? Nagsinungbat kami Makaungat ket din? Nga awan tinaluto ang makan ije kusina? Amo namat nga madama nga aglablabak ije likod. Ti kayat nagayam, ilutwan tayo iti kanin na. Anya? Kan maysa, iso nga agong ungat, gaputaawan ka no ti maluto, anaimas asidaan. Ti awanan ba in a babae? Adaya itad na pakitsenda, tapno agpili-pili iti makan. Hoy! Valen! Rumor ka man dita! Rumor ka tag sarita ta! Darasam! Ti awanan ba in a babae? No kastamot lang ti ugali na. Nasaysaya at no pumanaw kayon diti balay. Mangsapul kayo laangan iti abangan nyo a boarding house. Mami, anya ka din day nga ibagbagayo. Kasano adyak makapungtot? Nalabos ti ugali ni Valen. Sungbatan nakpaikit din. Awan apulos respeto na. Bastos a babae. Amo yo, mami. Di kay maaawatan. Idi, ni Megan, kagurgura yu launay. Gaputan ni Valen kat nga rod ti kayat yu apara kanyak. Ha? Sa ita, kastamanan ti trato yu kan ni Valen? Ay, tapno amom. Impagarup mi ngamin iti adim anasaysaya ti ugali day di Valen ngam ni Megan. Ngam san matgayam. Nagbidot kami matgayam. Anya? Numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Inaramid kon anak ko. Anya? Kastat imbaga ni Megan kada kayo, mami? Wan, flight na gaya man inton Sabado. Kasta ka di? No, kayat mo amapan kitaan. Di imbapan kalata. Anya? Di mat saan nyo akayat ang mapanak ijay? Gaputa saan nyo akayat nga agkita kami ka ni Megan? Saan ka di? Makwa, di day jay anak ko. Amom, kalat ang nagbaliw ti amin, idi nakasaritak ni Megan iji tiyendaan. Anya? Ijay ang napanag-nakak ti kinasingpot ni Megan. Mami. Ngamin, no sa bali laang a babae, ang mga nudinak pa'y kinasarita. Inikanak pa'y nga rod iti 1,000 pisos. Imbagla ka no nga inayon ko apakitsenda. Gaputa nakita na di imot ko amay 1 kilo laang a karne. Anya? Naimbag pa'y ni Megan. Uray kas di kadakas ti impakpakita mi idikan kwa na. Amo na ti tumulong. Ngam ni Valen, awan na pulos ti may tultulong na. Nay, si kamot gayam Lester Barok. Uwan tata, siya nga rod. Nasayat man tayo may ka. Ahawan gayam. At ni baby jay silid nakaturog. Kasta ka di, tata? Wen, tangay panangan mo taon. Ay kat mangan kan Lester Barok. Agyaman ak unay tata. Aywan gayam. Ni Megan, ayan na. Mabit lang. Inakayaban.
Agyaman ak unay, tata. Anya ti kaya't asawan ti kaaddam dito, Lester? Nadamag ko lang ka ni mami. A flight mo gaya man inton Sabado. Wan, Imayak. Tapno kayat ko lang nga ibagakan ka. Nga agan-anad ka ko maijay papanam. Megan, aklonak. Sa anak ang nagbalin a responsable nga ama, iti anak ta. Sa anak matla ang anagbalin a responsable, a partner idikan ka. Ngam ita, nakaamiris akon. anya? Ngam agyaman ak iti dayta, Lester. Anyaman dagiti napalabas, lipatan tayon. Naragsakak iti addabyag ko ita. Umdas dagiti anak ko apigsak. Megan, Iso asik ka. Ipamaysam ko man ti atensyon mo iti pamilya mo. Oh, apayakas na tilangam anagawid, anak ko. ko mami, jak ngamin nakapakada iti husto ka ni Megan. Adu ngamin ti bisita na. Kasta ka di. Kat, kumusta mo tan di apukok? Nasaya at latamat mami. Uray nga ro ti putot ko. Jak nakapakada iti husto. Sana bali, taadalat tamo ti Jay. Mabalin mo lata mapansarungkaran no kayat mo. Isu na laeng, tasaan mo na makita pa'y ni Megan. Ala mami, huston. Amangan no mangag ni Valente saritaan tayo. Ay, awan bibiyang ko, nga uray mangag na. Isunto mo't laeng anagalas ti ugali na. Oh, apayakas na tilangam. Ada ka di parikot mo, Lester. Mami, pampanunutak ngamin ni Megan. Manipod ita, saan ko ang makita iti dua atawan. Ha? Numabalin la ko mga isublit na palabas. Inaramid kon. No amok la ko ma, apagbabawyak gayam ti panang talikod ko kadakwada. Jak la ko man inaramid. Ay na anak ko, agan-anad ka kumaijay Di mo baybayan ti bagay. Wala nang, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Kati ka na yun ko nga ibagakan ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Mala, ingka nga rudan, anak ko. Agururay ay ti pagluganam. Anya ti masakbayan nga agururay kini Megan ijay Hong Kong. Gagayem, di uliwan na denggan ti paggibusan ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.